lana nina ugesi mhlawumbe la ugesi wona ukhona but awusemthethweni siyathatha umthetho ngoba bayaphakela ama-night abantu bayabuyisa basithi bawo bese bashiya njalo tenda leyo asathi mina igama lami nguMaserami uMsuthu ngihlala la eNgidlela mina le nto ngiyibonelane ngivuka nje abantu bawaza kwasha so mangivuka so ngiyabona umlilo so mangiyabuza ukuthi lala abantu ngiyazona bakhona na bathi kune abantu bendlu lapho so madoda so bashila so ukhona omunye besidrayo ukuthi simchipe lapho so wonke umuntu umphakathi baza namanzi ukuthi bazokuthela lapho so kwasha ngapho lo mlilo wavela wazi lapho lapha ya so only to find out ukuthi lala abantu bashona kusho imkhuphe ingaki ngisho 11 sokuyisikhathini manizwa abantu banememeza and then anazi ukuthi mhlambe yini eyenza ukuthi kube nomlilo kusho bayazi mina ngazi ukuthi la the problem iqale kuphi ngoba mina ngizile nje ngathi bathi lo muntu bathi ubheka wayazi abantu bazokhuluma nami umkhukhu wami ushila lana so lezi zinto ezishilela ama-documents ami impahla nemafinisha nyana ibenginawo nyana so mina ngikwazi ukubaleka ngoba ngibona ukuthi umlilo uza ngapha so ngabona ukuthi nami umusi wangihamba so ngavela ngathatha umntwana ngathanda ukuthi ngihlala naye indoda yami safela saphumisa ingubo nje sabona ukuthi hayi ushile sabaleka manje kethu baleka wacha mama so kwacha futhi and ilona bewuhlala nobani lapho kulomkhukhu wakho mina nomntanami unangaki umntana unangaki umntanami une-13 and then ayikho into mhlambe esele kushe yonke into ya ushile yonke into yini mhlambe usize niludingayo from umphakathi mina lento ngiyifuna ukuthi umphakathi uthole izinto eziright ama-shelter enokudla futhi ugesi oright usemthethweni sikwazi ukuthi nama-ID wethu ama-birth abantwana futhi even nabantu banema-passport abashileyo